جباجار حسكي دموا خوش به تماشاوانین ما بخلک کنوش برنامه پاراستنا جیانه ام پیش بریونه مجاره خلک ما یا ایرو لسر پایمنگه ها بلند یا جنه لبریا کو ام دست به مجاره خوب کن امل دو سی بابر تماشا بکن Bi destpêkirina şûreşa Rojavayê Kurdistanê, kopşûreşa jinê li dunyayê deng vedayî. Êdî di her warê jiyanê de jin bûye pêşeng û xwedîrûleke bîngehîn. Di warê çend û hunerê de jî mîna warên din jin xwedîrûleke mezin û bîngehîn e. Bi armanca xwedî derketin û parastina rûla jin di warê çend û huner de di bîst û nehê mijdara di hezar û bîst û çaran de paymengeha bilind ya jin ya hîlala zêrîn ji aliyê hîlala zêrîn û piştgirtiyên rêxistinên jin ve li bajarê Hesekê hatiye damezrandin. Di vê paymengehê de pênc beşên sereke hene wek şanû, peykertaşî, mûzîk, wênexêzî û stran. Çel û şeş xwendekar her roj heft demjimêr li vê de perwerdeyên xwe dibînin. Di vê paymengehê de jin ji hemû pêkhateyên cuda yên Bakur û Rojhilatê Sûriyê, mîna Kurd, Siryan û Ereb perwerdeyên xwe dibînin. Her wiha ji ber ku jinên ji herêmên cuda jî li peymengehê perwerdeyên xwe dibînin, da ku astangiyên çûn û hatinê dernekevin, li heman cihên paymengehê xewgeh jî ji bo xwendekaran heye. Jiyan ku rengê xwe ji jinê digire, bûye sedem ku jinên Rojava di warê hunerê de bi awayekî aktîv rol bilîzin û hunera xwe ya bedew nîşanî her kesî bidin. تماشاوان ما بهفر الدوسي تماشا كر انا مي درباسي كولانن باجار حسكي بن نرين گل دربارا مجار خود بگرن مرحبا يا هلا بنت صرت عبي اهلا شاوي وسهلا صاحبي صرت عبي ماتني صاوب امتى ناس بكن سعيدة حسن فاطمة من دايكا شهيد فلاتم سرچ عبا يا دي ام دخوازن برس بكن تچاند و هنر گرینگی او چاوا دبین شاند وهنر يعني وجد سبيكا دايكا دي ام تدي زاروكا هاد بدل قوشي در قوشا خوات ما زاروكا خمازن ذكرن وما او ظاهر يعني تعلم عندن زماني خوا زماني مني كردي جد سبيكي دو حياة رجع إلو ما زماني خو تركنا كريو أم تركناكن بجلي خوني كردي بزماني خوني كردي أم بدو زماني خو وشان دا خدنا تمام سپاسیت أنا گرید صرت سعد عبي مرحبا يابا اهلا وسهلا شاوي سجاد صاحب خودش ترازي بو اهلا امتى وسهلا ناس بكن از كاميران احمد عليمي سرچ عبا از يابا جندي تل حبشيمي سرچ عبا قاباريمي یابام دخوازن شته ناس بکن ده انسانی که تمن مزن ده خواندن و گرینگی خواندن چاوا دبینی خوندن ديرو قامي چان دامي ثبات عمي ثبات انتصار عمي ال چان دا خو خدي دركبي والعرض خوجي خدي دركبي والملك ومالي خوجي خدي دركبي واز كارم في بيجم واسكارم جوار قاوة أثر زماني كردي بيشتغلن بآخرم از جوار هلبسته که جبو في زماني كردي زماني شيرين از جوار بيجم از دي بيجم ام زاروكي كردانه حفيدي او جلان و كاوانه زمان جبا خودي ما چزم بيوان زاروكانه ديروكا ما پركبنه او راستيا گلانه ام زاروكن آشتي ام دخوينن همي زمانه سپاسیتت کن یابا اهلا گلکی وسهلا سپاس ساعت خوش سعد أهلا وسهلا چاوی باش نتصاور امتى ناس بکن قلتين عيسى
سەرچاوە ئەم دخوازن نەرینێتە دەرباری چند و هوەر دا بگرن بەرێ چاو بوو ئانە گشتی چه ئاستی بري جواك آسيت كر بس أنا جوات برفكرية بري نتشتن إنه جن بعلم عنده هنر يا كتمثيل كثقافة بس أنا عكسه إنه جن تعلم حمتشتي جي خد حمي كاري يعني جي خد حمي سازية دانين تمام سپاسیاتت هلا سرجع تماشاوانی me me bihevre li dosye temaşa kir em derbasî kolanan bûn me nerînên gel derbara mijara xwe de girt ji bo em mijara xwe bêtir nas bikin ana em li peymangeha giştîne ya bajara Hesekê li gel rêveberiya peymangehê evîn paşo em ê mijara xwe pêra guftûguh bikin tu bi xêr hatî gelek spas min jî bixêr hatine sawê çawayî gelek spas hema baş be sawê derçava mamoste evîn em dixwazin beriya şûreşa Rojavayê Kurdistanê rewşa jin diwarê çand û huner da çawa em dixwazin bi te rivê tiştî nas bikin belê hûn bixêr hatin mala xwe mezin mala dayîkê sawê rastî yani şoreş navê çi mirov dike şoreş dema hedef û armancekî yê guhertinê ku di demeke nêzê guhertinê gelekî mezin bêkirin mirov navê dike şoreş helbet rastiya ku dihate jiyankirin rastiyeke دوري حقيقتا جنان بو راستيكي كو دوري جوهر وفكر وهيزا جنان بو جواكي كو دهات بريفه بكرن غوري پرورديا هشمنديا ميري سردست يكو هبونا جن دحمو اليا د قبولناك نتني د اليه هنري ده او حقيقتا جن يا بيشنكتيا ويج جواكي بهزار سالان دخواست بيتم ساندن و جديفلا كو جن وي بيشنكتيا خو بكم بدميره هر جاري كراسكي كولتي ليكر جها اسكي كو ايدي كولتي بجنه ده حسكرن د راستيكي بفي شكلي دوري حقيقتا جن هلبت شورشكي مزن جيره لازمه دما مروف بحثا راستيا جن يانجي روشا جن كو چاوابو بري و شورشاهانه هلبت دحمو آليا در روشا جنان وكبو يعني اگر ام بحثا روشا جن دقادا جواكي بكن هلبت روشا وي دقادا جواكي دا چاو دقادا هنري دا جيب في شكلي دقادا سياسي دا جيب في شكلي دقادا دبلوماسي دا جيب في شكلي يجبركو دحمو آليا دا رول ومسيونا كوجنار هاتو وقتاندن هندري جواكي ده چند رولين سركه هن كوجن كاروان رولا بليزي يعني حمو درين كارو خبات حمو درين بيشنكتيه جنار نهاتو بفكرن جبو ويجي يعني رولي كل بيشيا جنان كو بليزه تشبون جن كاريبو ببدايك كاريبو ببا خشك كاريبو ببا هفجين حتى أصلك قريبو دهنك جهاد كارو خبات بك ليه دهنك قادن كو بربتشاف وخشكبون وبدوبونا ماجي جنان وهستي جنان درخينه جرد هات قد خكرن شخوا يك قادن كو راسيج خشكبونا جواكي دردخه قاده هنريه وطيبت جبوما وكي جنان قادكي جلكي جرينج بو وهيجي جرينجه جبركو اگر ام ایرو بحثا پاراستنا جواکات کن جواکی کو خو پاراستن دریا چاند هنر خو پاراستن تایبت وکی گله کرد کو دیرو کما نه هات نویساندن دریا هنر ما دریا چاند ما کو نفشکی درباسی نفشکی کر او درباسونه نجيب دست جنان هاته کرن جبو ویجی بری شورش رول یان جی ام بجن روشا جنان چاوابو وکی روشا قادندن بو کو حتی استکی پرکم جن قاربون دهنك قادي هنري ده بكرانا او قادجي نبيشي حموجن جواكي بكريبو كسن كو اصلك يواني تيجهشتني ونا قبول كرنا فكر دناف جواكي يكو فرق جداهية خناف جنو ميراد يعني دوي آلي دهنكي دردكت لأوجي نبري رنجكي أشكرا نا برحتي ونا غوري خوستكين كو دهاتا خوستن جنان د آلیا کې د جی روشا جن تنه د قاده هنر د نوې شکلیه ماندورا روشا گشتیا هنر جی لسروت کې جبر کو قاده هنر بخوجي بری شورشه قاده کی هاتبو جبر چاو هاتبو گرتن
يعني ج قادكي هستي ج قادكي ديروكي ج قادكي جريداني بوبو قادكي تجاري جبو فيجي تقولي راستيه كيف شكلي يعني مقارن بيجن سينوري كل بيشياج نان هاتبو داين جلكي مزنبو حتى دقدا هنريجي اگر هنا كارو خبات بهاتا كرنجي جلكي سينور داربو تايبت امسر روجاوای کردستان بیجن دو آلیه به هبون پرکم ایکو هبون کو تنی وک ناف درکتن لی او هنر خو نخستنا خدمت دوزا خو لالیه کی دیجی د کومی میکو وکی حاضرتین روجن تایبت یه نتوی وکی حشت آداره وکی نوروز و هر وکیدن دوی قاعده درکتن لی کو هنر ببه قادکی گوهرتن و گوهراندن جواکه دو آریده تایبت د آلیه جناده گله که هاتو سینور دار کرن. تمام ام دخوازم پشتی شورش روجاوای کردستانه جن دقادا چند هنر ده گاوه کی چاوا آویدی ام بیجی ناس بکن بله گله کی گرینگه کو شورشه که جوهری بده چه کرن یا گرینگتر اوه کو توی شورش جوهری کو تدا چه کرن تماینده بکه و مسوگری آوی بده چه کرن جبرکو شورش جن یا روجاوای کردستانه بو شورش که جن یا جهانی جبو ویجی ام دویجن ماینده بو ناوی شورش هانه به هنر جن و ماینده ببه يعني قبل كشورش هاتن آويتن ده هندري حر قادة كده في شورشك تشكر يعني مقالة قادن جياني بيجشتكر قادة هنر جد نافده يعني راستيجي تقينك جنان هندري قادة هنر ده تشكرن يعني أوقاسه دور کتنا کو هاتبو چیکرن یعنی جی نرحتبونا کو هات چیکرن کو جن ایدی رحت لسر دکا لیستگوانی پیشکش بکه یعنی جی برحتی به هستکی جنبوینه در که بسر دکا سترانه کی بیجه یعنی جی امکارم بیجن د قادا وینه ده رحت به قید و زنجیرن کو جواک لسر ما فرض کری کو خود سپیره هشمندیه که کو بتشعبن جدا الهنرية ديتن وقالبن كو اولا وعادات وتقاليد الجواك فرض كرو كو تابلو يا خو برحت بك ترجمه فكري يا خو حتى استك هاتا بيشكتن افجي ام ايرو دبينن يعني ام چند سال شورش دو خود هيلن بدهان ناوندن چاندي يجنان هاتيه فكرن بدهان كومي جنان بدهان جنن هنرمند لي هنرمنديه كي كود راستيجي ببه وسيله كي گوهراندن و گوهراندنا في جواكي يعني دما شانو يكل سر دكيتي پیشکش کرن کو اگر به دست جنان هات به نویساندن و اگر لیستگوانی ویجی جنبن demek پرسکریکه کو د جواکي د پرسکریکه کی کوجن هي و پرسکریکه خو و چاره سریه خو د خوازه بکه مالي وجواكي وبكي وسيله كي گهراندن و گهرتنا وجواكي جبويجي راستي غاوي كو هاتن اويتن دهندري قادا چاندو هنر ده غاوين گلكي پیروزن اگرم بجن ترکره نا یک برداوم کرنا وان گواناش خو پیمانگه ہے لي راستي جي غاوين كو هاتن اويتن غاوين ديروكينه و يكو و علي گربه جبو رونشتنا پرگالي پروژه ما یک لنگوی اساسی لنگوی هنریه. آرمان جواج آواکرنا به پیمانگه چبو و به تایبت دروجا بیرانینا شهید شیلان کوبانه ده 29 مه 11 ده دوی روزه دا آواکرنا به پیمانگه آرمان جواج چبو. بله هر کسی به پرسید کن چما پیمانگه که هنری جن هنر هر هنره يعني افكار دكاري بود پیمانگه هكا گشتيجي بهاتا كرن هر ام راستي في برسيجيتين لين نو نبي راحتيه يعني برس يعني برس بخوا نبي راحتيه مروف دكار بكم بريارا افكرنا في پیمانگه بري فكرنا بسي صالحات گرتن
ما دپرسا خوی یکی دجی گوت ماین دبونا شورشا گلکی گرینگه و پاراستنا دستکفتیه وی گلکی گرینگه جبو وی جبو کو شورشا جن ماین دببه و دستکفتیه بین پاراستن یکو وی بپارزه شورشا جنی لشگری شورشا جنی سیاسی شورشا جنی دیپلماسی شورشا جنی جواکی آبوری اکولوژی همو شورشن کد هندری شورشا جن یا روجاوای کردستان چه بویه یکوی پاراستنا ما شورشا بکه شورشا وی هنری اف تنه به ناوندین چاندی تیره ناکه جبو کو راستی جی ام نفشکی هنرمندین جن تیرکر د عالیه زانستی د عالیه فلسفی د عالیه جواک ناسی کو امکار بدن چیکرن دبی کو قادکی وی پروردهی جربی آماده کرن اف پاراستن جی کادروین دوی اصلی ده جر لازمن جبو وی بریارا وکرنا پیمانگه ها بلند آجنان هاته کرن تایبت ما گوت هنر تشتكي كو بدست جنان هاته پاراستن و هاته پیش خستن من چند جیاجی جی گوتی وی اوه یکم گاوین هنری یکو هاتن آویتن بدست جنان هاتن چیکرن اگر آمورن موزیکی بن یا نوتایا یکی یا کو یا هری کفنار بری 3400 سالی کو لوگارت هاتیا دیتن جنکی نویساندیه اگر ام بیژن لیستگوانی کی کل همبری جواکی کی برنگی کی خوزای هاتیه کرن به دست جنان هاتیه کرن لئیرو جوی حقی هانه یکو هاتیه دور خسن دیساجی جنه جبو وی پیشنگتی هانه دیساجی ام وگرینن ام بیژن پیمانگه ها بلند آجن جبو کو راستی جی بری بازه کی ژنولوژیک فکراندن ام بیژن پیمانگه ها بلند آهنره آجن جبو کو بری بازه کی استتیک جیان کرن ام بیژن پیمانگه ها بلند آهنره یاجن جبو ویجی رول و میسیون ادکبه لسر ملی کسی کولوی لورد خوینن کسی کول بر ما مستطیعت کن کسی کول بر ریفبرتیت کن بارکی گلکی گرانه کوی پیشنگتیا شورشا هنری نتنه یا روجاوای کردستانه و نتنه یا کردستانه ایرو جاوی هر کسی روجاوای کردستانه تایبت هندری سوری بخود جی هر کس بالاوی پیمانگه ها جن دکشینه بریارگرتنا وکرناوی دروجا 29 ماه 11 د سالوگرا شهادتا فرماندار و هنرمند شیلان کوبانه کو شهید شیلان بخوجی یک ج اندامو دامزرینری کوما آگری حلبی بو کو بسالان کار هنری کر هنریه که شورشگرتی هنریه که نتوی کوراسی دریا هنر خود دخواست پرسکریکا گلکی دوزا گلکی درخینه سردکه وکی دلسوزی به هنریا شید شیلان ره وکی دلسوزی به بردوام کرنا خطاوی یا کو هنری دخه خدمتا جواکه و دکه وسیله کی جبو بلند کرنا آستا تکوشیناوی و جبو به وسیله کی کو چاوی حمود دنیای لسر دوزا گلکی وکه دلسوزیا بکزن وکی فرماندار و هنرمند شیلان ره دوی روژه ده ما خواست ام ببیر بینن و پیر دلسوزیا خواه دیساجی دوباره بکن راست ما مستدناف گوتنی خدا آنی سر زمان که پیمنگه ها بلندیاجن لسر آستا باکر و جلات سوری تولید بین ام تخوازم ویجی ناس بین خاندکار و ما مسته جدر وی باکر و جلات سوری سر آستا کردستانی او جی کارم بشداری بین دما ده حضرتیا وکرنا پیمانگه دجی شخوا اجبر کو روشا سوری جدایه لید آستا کردستانی ده راحتیه که هنری هیه و ام دخوازن الجوی پیمانگه هدف هم گهاندنا کوکا خوا ام دخوازن خو بگیم کوکا خوا یا چاندی کوکا خوا یا هنری جبو ویجی گلک دخوازن ده آستا کردستانی ده هبون راستی جبو تبلی بونا پیمانگه لی ام شرط و مرجن که ام دوکی دروجاوی کردستانی ده دجین لبرچاوه یعنی روشامه یا لشگری و پیلانین
کوش بو داگر کرنا هریما ما روشا سیاسی و گوهرتن و گوهرتنه کو کلی بکلی نتنی روز بروز تنجیان کرن اف بو کلامک لپیشیا گلک کسین کو دخواستن لور يعني بخوينن دهندري بيمانجي ده ليه دهندري روجافاي كردستاني ده ج حلب وعفرين حتى ديركي خوندكار هنا ونتني كردن جنين ماي بدو كردي هنا جنين ماي عربجي هنا وأرمنجي هنا ما مستا روشا وان جودايم زورو زحمتين كو لسر روجافاي كردستاني بريجي دهاتن يعني زورو زحمتية سياسي يكو لسر قالك كرد تايبات دهاتا كرن هلبت باندوراوي لسر حمو بشن جواكي هبو لسر هنرمن داجي هبو جبو ويجي قالك كسن كو روجافاي كردستاني بون نچار دمان دركبن جدربي ولات دهندري شورشا روجافاي كردستاني دجي زور زحمتي كو هاتن جيان كرن داگر كرن كوچبري وهر وكيدن او جبو سدمكي كو قالك كس كوچبر ببن جبو ماموستيه يعني هم شريحكي باش يا كسن كو بهنري بنيك هنا لقالك كسن كو في بيمانجه وكي هيزا چارەسەریە جديدن هبون قالك كاس بحث كرن خو بيشنيار كرن كو ورن لفر درس بدن وخدي دركبن چما جبركو قوتن زور زحمتيه كو مجيان كر جبكو ام نفشكي ببينن كو رحت قرب هنر اخوا بهونه رحت بچاند اخوا ببيك رحت لكولينه خوي ديروكي بدا تشيكرن رحت بزمان خو بوجه خو هنر خو پیشکش بکم جبو ویجی خودی درکتنه کدوی اصیده هاتا تشيكرن ما مستقلك يرو جافانه ريا اونلاين درس دادن در فت بدست وان دکمتین ورجی زیارت دکن دمکی درس خود دادن عاليه كي دجي اصلا كردستاني دجي خودي دركتنا كل بيمانجه هي هناك ما مستا جو بارتشي اندني كردستاني وكي خبر برسيار الهمبري بيمانجها هنريا جند بينن ايدي تين ليفر ما مستتيه كن هم دريا اونلاين هم جي وكي تين او جي دمكي ليه ما مستا ما جيش نجنن ججناو وميرا بيكتي قال لك كاس بيجي برسيت كن بيمانجها كهنرية جناية كما مير لفر الرست درستنا ولا أزمار من وين بس أذكر بيجي برسمي بدو بريت برسمي كي جبركو أزانم جبر خسر يعني نولو تشتكي بالكشتر كما مير هبن شخواجو جنين دا أستا أكاديمي هبانا هنر حاجة نذكر بيمانجها كهنرية جنا فبه جبركو أفقد نه نقد كفكري بوجبو بيشكتنا جنان جبركو جنين هنرمند لسر چاند آخوا وكي كوكين خورتية كردواري حمو قادن هنري بكن قادي جنان أبيمانجها تفكرن جن هبا ندوي آستيده حاجة نذكر بيمانجها كهنرية جنا جبركو تناي يعني بخوا دمات برسيت كنت برسوي دقيقة جبركو جن نكو تناي كوك تناي لهجمار كيمة وإيجو هيجي جوري درفت وقالك كسا قالك البرخدا يعني سري الهمبري مال الباطا أخوال الهمبري جواكي راكرنا حتى هناك قادين هنري دا جي قرتنا لأن نبقشتي حمو قادة مينا كاز خوازم لو كرتاسي مينا كي بيجم قادة السينما بخوا قادة كي غريبة يعني أمجي دورن ليه كسكو هنري دا قادة السينما دا بك مثلا چند در هنرين جن هنا چند جنين كو سيناريو دنفيسينن هنا چند جنين كو وكي اند زيارتيا تكنيكي وشوقي وهر وكي دندكه چند جنين وكي برودكشن يعني تدا او دكن تنا كامل جهبن جي سر دستاتين جمارتن وكي قوتنا كجواكي تاني جنتي دكان رولد ليزه لاستقوان افتاني نه هنركه دبكو دحمو تفاصيل يه هنري د جن هبن يعني جبكو او تفاصيلنا بين داقرتن بمجيه جنان بهستي جنان بچاوي جنان بجوهري جنان برحي جنان افي مانغا هاتا فكر
ایدی ام بر به داوی برنامه خودشون گوتنه داوی بنگوازی انتاج بو اف خونده کارین کت خوازن در باسی پیمانگه ها گشتیا جنب ببن هین استانگن دبر استانگیا جواکی ده یعنی گوتنه ته داویش بووان کسان تشد بیش. بله زحمتيا جنان ايدي كراسي ترسيقة طاندن سريل همبر يعني هناك عادات وتقاليد كل همبري خونو خيالي واندبو أستانك سري هلدان وأزباورم دشورش ده ميناكي بحزارة جنان هي كو في كراسي قطاندن وسريجي راكرن وراسي جبون بيشنجن في شورشي جبو ویجی تایبه دقیقه هنری ده ام ویزانه بن کو هنر راستی زندیبونا رحی گلکی دریا هنر تیچه کرن و زندیبونا رحی جنان جد هندری هنر تیچه کرن تایبت کو ام آنا بر به قبول کرنا خوندکاری ساله کی به درن بنگوازی من جوان کسی عاشق هنری رأوه جوان جنر کو ایدی به هنر نکارن جیان بکن ام وی بنگوازی دریا وجر دکن کو ورن ام بهفر لفر هنر جنان بهونین یعنی ورن لفر درهانی ام زانستا جنان لپیش بخینن ورن ام لفر ببن آموره کی گشکرنا هنر جنان کو ام قدري كمي دم هيدن ام هيدي حاضرتي اخوي قبول كرنا خونده كارا بكن دري فكريه شحمو كسكي كوبويا عاشق هنري كوراسيجي ام ليفر بكن وسيله كي جوهرتنو وجوهرتني سپاسیاتت کن ماموستا اوین پاشو ریوبریا پیمانگه ها بلندیاجن یا باجار حسکه تجدم خدامه گلکی سپاس ام سپاسيات كن سر چاوا هاتن سپاس خوش كان لك سپاس تماشاوان الما بفي اوایی امگیان داویا برنامه خو حیا خلکه که دی اون بمینن تناو خیر و خوشیه